Le tunu pele ile nei foi vaenga o le tau Afiafi o le whamalo masani le tātou Suluaulama o le au nanga lau EFKS TV le televisia lo ainga malo le ngā lulue fe au mga luenga ia sa fe ngai ma le tātou nuu ile nei foi yaso ia o tau nuu fo ile fai unga ngā luenga le nei vai yaso ia i tātou e ngā lulue mai le aso ngafua i le asfraile malo lava ngā lulue malo tau pati malo onu sai malo whatoa toa malo tau atai ia i vaenga umo tapenanga o le nei yaso malo le tātou tunu po fe lava sanga lue ai puno ai ia vi ia le lofa malanga le le tua ia le fo moli mai so fo manuia e ui lava singa ma fe au e wa e le ke me fa la ve ai tātou fe au ia manga luenga ia na fa le tonu e fo le ma fa fa a vi ia le lofa malanga le tua manatu ia mai pelo na fi le mu ia e fa tino ai tātou tiu te ma fe au ile ne fo yaso ia e pe yo aso fo ne va yaso malo anga lue mai ale so ngafua ia le fo o le so fraile vi ele lo fa malanga le tua i lo tato fe nga ia i fe au manga luenga ole fa malo i le tato lango au tu fa ftai fo i le lango pe le nei por kalame ole mtanga luenga ala manuia pisinisi maleipa ia o le fale o loa o le SOS ia fa pe fo i le papa instant koko Samoa lango au tu ia nei por kalame o le malo fa malo ai ma fa fitai i le lango mai pe fa taunuina ia le nei por kalame ia so ia fia fitai tasi ia malo fo i mo fi au sa fa tino e utou i le nei fo yaso fe ngai fo i ma fi au ia ngato le nei yaso ia le fo i va yaso ua fa uina o le aso fa le nei o le masino novema lua ia o le fa malo masani lava le tātou por kalame ia fa so poloa mai ai le li o le ainga o le nuu o le tu malo o le malo iso se tafa o le malo ia male e kale sia fa malo ngā lulue i tātou atu nuu e le ngata i samo nei ia fa pea fo ia tu nuu e mamau o le mauan nei na i fo se fise se ainga a onga le mawana i tala i tātou marketi ia na i fo ni fise se ainga nei le a onga a le sangato Iosefo ia male a onga le fifi ia le fesili lava pe ai se lava ua fai e mamasani le nei mea i tātou whana wa onga ia tau fo i masetoa ni mta ngā luenga ma i lātou lo ngā lue e tau whaale leia nei waenga ia ia e le ia ona le afia o tātou tangata lautele ta mama tina ia pe afe misa ika mai i ngā i tātou marketi le moana i tala na i ngā tai i le mele i le whalewhatai pasi i ngā tai ia umatoi whaasolo i fo i uta le marketi le uta ia o le fisili lava pe ai sea ua tupo i pele a mea i le i se vaai ai ona o le tele o le ia tatau leu tau whaala ta maiti ia e pe a koe mai kasi a le amo whae toe fo toe whaasolo muri kasi ia le amo ma le fasila au al whaia onga fo i le ana ia iaso ia te manatu pe ia wafo ia me wai le fia fusul ma ke ki wa ka ai fus paul papa kua au nei vai tau whae toe fo i le whaafita uli le afa pe wa fo i le wa tupu pea ia lona winga ia le mea le misi na ona lailo le tanga luenga o leo me si vaenga le tau fai fo leo ia o onga ma fai tala noanga ma me fa pena ia e mo fo lava ia ele lava se me o onga ele o fifo i ma fo o fa na wa onga o le si vaenga fo ile no le o mai ele mele a matiltato por kalame io no le ta pena su enga fahi su enga le malo ai a mi misa i lo no winga le ni mea onga faia e ta lo fai le pitola au nei matua o le fa ile a onga i le tae au ia matot pena fo ie vatu le Afiafi au le sau fusu ma keki ia tato on sai matua ia ta lo fo mtu alalo tato por kalame ia se sila nei fa na fa tonu pe ma fa sino nei fa na ul me tonguna ia ina ia tau tonga le la tau soi fu la haiti
pe amatua ona itala na amatel tatou whamalo le Afiafi ia whamalo atu i lo tau whanau a onga le to anga i le aonga whaiwhale tau mea aonga aua le mai e fusul maketi me le o e fusul sesi mea ia mai e fusul maketi ia tonu a Afia i whanai pisinisi mana i tangata lai tau whatau mea mata ma vaenga mo whapena o te manatu ho te langona na whaatanga leo leo ma kua kawhasira o li whaitoi hoi eu ke langonga ai wale wanga uma wa ele fia fusu pe a maua leo leo ia o le polenga fo le mtanga luenga ia nei a fia fo isesi ia ona o e fo le tula fo no mandisina vaenga ia manatu la volta to nga luenga fai fatasi ma se lava ia tatou matua ia awa pele le a fo tua i lalo le fo tua ia male taltano nei fanau ile leanga o le mea o le sau fusul maketi ia ele ai a sesi o tatou o fai se whanau o sau fusul maketi ia o le wha malo le mo tau matua malo mo ngā luenga fai pea e wha malo fai mo whanau o lo to anga pei le aonga ia ese mai e la wali ia na tawa i misa nei i le tatou maketi e wha malo na ia wha malo le malo tiu te whai o le malo ia mai ai le au le malo le suiao ia masiofo ia o le fono fai tūla fono le atunuu i le fong fitalai sui fong fitalai o le palmia o le kapeneta ia whapea sui mamalu uma sui su fono a whionga i li fai pule ia o le fono fai tūla fono le atunuu malo lava mo tiuta mwhea au sawhengai mautou wha malo i mtanga luenga le malo o fisili mpulenga ia whapea fwoi au whai ngā luenga i tiuta whai sa whaatino le nei aso wha malo i mtanga luenga tu mooti ia mawanga whamana pisinisi pisinisi te tele ia pisinisi a tangata taito tasi so se mea lava ia whamalo atu tatou polkalame o le Suluaulama le nei maenga o le Afiafi whamalo i le kalesia malo mo fe au ngā luenga sa whengai ma le kalesia mai ai ta mao le kalesia mo le tau whalitua ia se i o le au whai ngā luenga tau fisunga i whawhengai mo le tau whalitua whaurulungo e kalesia ese ma le au whai ngā luenga ma fale tua ia whaatalofa atu fo'i ma whaamalo atu nei porkalame o le Suluaulama i tiu te sa whengai ma outou le nei aso whaamalo i le ofetu tono le kalesia e whakasa i nei tamalingi lau whionga le taitai fono ma le su taitai fono le lua vaase lua whai lau tusi au au ma le teutupe mo lu fale tua whaamalo atu malo ngā lulu e le neiva yaso o tini mai ngā luenga whi au i le whai unga fo'i o le neiva yaso malo lava ngā lulu e whaurulunga mtanga luenga, ma whai ngā luenga le kalesia, i lona ofisa tūtonu, wha malo atu, malo lava ngā lurue, malo tautua i le kalesia mana whiau. Wa o nanga le kalesia, wha malo atu fo i ngā lurue, ia tautou, wha malo i le atinae, na whai ngā luenga, wha le mataanga, ta mai taipule le angtusiata, ma i la tōro ngā lurue ai, o le koliswa whai whiau i malua, wha malo atu, ia whapea fo ia le au nanga le tātou whare le matusi. Wha malo ia onga le kalesia, ulua onga, masunga i whaia onga, te maitai mali i whaia onga, wha malo atu, man moteli sa la whai, matata SS mtusivi, se ia o mai fo i nei upolu, ia onga lo iai, le ngatu i lea, wha sopo atu wha malo ia onga, malava, o i tonu le tātou watunu, a onga le malo, a onga tu mooti, a onga isi e kalesia, ia wha malo atu ia te utou, te utua nāna i whai a onga ma ulua onga, ia aua le afoi. I le mele nga fusua i ngeita maiti, se isi si la whai nei whaenga ia mō le saunga le mūla utelo le tātua tunu. Me se le whawhita uli wa le peia wa le sefofo o le misa o ta maiti. Manai whaenga whapena, wha malo ia te utou, i fe au mga luenga sa whenga iai wha malo le au matutua wha malo ne tātou matua malo lo pensione lo tapua inga le neaso i fe au mga luenga wha fitai fui tapua i mai le asonga fua ia le fua o mai le asfarai le neaso malo lava ia te autou matua le tapua i fe au mga luenga le au tau si a inga tau tua a inga ia o atu wha malo ia te autou malo lava ngā lulu e fai si vevela le neaso ia ai le mawhai au na alo fia e tātou, o le whaiva mali tiute o le tautua tua vai o na i tātou ainga, pe tautua upu, ia pe tautua i ngā sesenga, ma le tautua inga o le ainga,
malo atu tātou por kalame le Suluaulama. Malo Suluaulama i le au ngā lue whaavaitaimi, malo ngā lue. Ia malo lo si pea i whi au ngā lue ngā lo whenga iai. Pa anga malawa nei por kalame o mo mai sa mo nei po atunu e mamao le tātou Suluaulama. Malo mtatalo atu Suluaulama i whi au ngā lue ngā. Manatu tau tātou whi au po whela wale tafo le lalolangi. Ma ua mai nei por kalame ia ono sa i malosi. Le lei whi au le nei aso. Ia o tutuila ma le tūlangi le Amerika, ia o leo la stofi nei o tau, ia le leila sfareile, a wane i le usu se sitai au, le leia il tātou vai aso whai ngā luenga, tātou mālolo, fu i leila sto, na i male sa, ia e malo lava le nei por kalame le Suluaulama, i lau fi tai tunga i au mga luenga sa whenga, i la whai tātou Afianga, ia ona toi fo i mai i lea au tātou por kalame. Yeah.
ila wasi singa le fai ko ya ke o Wai mana mana berpuluh cinta. Pico, berada apa penas? o ya ngame o makafai o ya ngame no kinga ya ai o lo kamara lo fe lo tini ila ngama e fa pe ngama pai o ka chule no ka singa le la ko na kisimas Mai makangai ele makangai kele o kupe ai mo so ya kai sila ang Ku leva un papel que vai a. ya o fa pe ke o Porque que eu ma professora ma fora ya. Vai ma o papel que eu. E ku o que pico. Ai é que pagam, ma ko kalina, ma eu, ma so vai vai. Ai vai tomar ya sim. Mai ya la no Kai yang ada beliang orang dengan bang. Orang. Baik. Orang tu orang jadi mah. Ya, orang sana orang Korea kemana ya? Orang Makkah ya pula ini pun apa? Orang Makkah. Ini cerah apa orang? Ya, Oi, Molon lah macam mana? Fakamu. Ikaw po nga ko, kung pinang ko, bukaya nga, ko, kasya na ako na. Ano? Lawan yun? Ya. Ano ka ba? Pabe ba? Não foi o fumar. Olha o que faria. Eu nem tô não bravo, não. Mas nem com tem na mapa aí. Hã? Só que eu ganhar não tem na mapa aí. Camila. Família por o fumar ficou. O fumar é mais para o fumar. Eu que eu vou mais loio para como. Olha só vai tirar o ouro. Aí eu tô por lá Pedro, muito valor. Olha ni yang apa? Yang apa? Kena yang mau boleh. Yang mau kan? Yang mau. Biarlah kalau film ayam. Yang makan apa yang mau? Cuma mesti pakai kalau susu susu. Cuma. Ini sih yang makan. Mana yang mau kan? Ya? Mana yang mau kan? Orang buat sih dia punya pribadi. Kalau nak buat mana yang lama, baik. Lalu mana rumah aku? Ayo kita bayar yang kita nak mulai. Kita bayar. Lalu pasti nak kak. Cari. Bayar sih nak kalah. Tapi nak kalah. Oleh aku film ni aman, film aku aman. Memang baik siapa? Kalau pada yang aku nak. Kamai. Kamai. Oleh lah. Apa? Siapa ke? Asal we makabakaran mo. Don't touch. Jom, ini sukas. Don't touch. Nama makulong. Media. Oleh gol media ribut. Tunci. Berang oleh ribut. Oleh laut. Ada mga takot. Primero ada kemauan. Primero kemauan di laut. Dua fakar mandoi, makin mahal ini, makin popo makin kau korban mana. Ini mau. Oh iya, tidak. Kalau awalnya selesainya kita, kalau awal pertama yang ini Komiti Faamisionare, oke? Ya udah tengah. Tengah kayak Ya wifi nih.
Vai balik. Usai maya ori.
mana cepat di mulu kan? Jadi orang saya. Jadi begini, kasi kaya man lang ako kaya, usukamin na kape, ano rin mga sumila niya mo, ya ako kung lang ya, Lakukan mulut, Pak. Lawan sama yang apa? Ayo, kau kawan yang apa? Ya, lu dia makan itu. Iya. Mau faida awak asasinya mau faida. Dia kan kain bang bertahan. Iya. Iya, ada ada dia. Desa sekarang kamu dinas. Oh iya, saya ini biar nggak awal saya. Jangan kira dua sama. Saya usah yang saya kata. Pakai para orang itu orang baru. Di Afiafi ada belum ada, uji yang belum ada jauh nih. Awal-awal yang kamu dinas, mas. Iya. Wah, awal yang ngurus masih ada pukul berapa? Kawan muka masyarakat tadi lah apa? Udah buku-buku.
Afianga mo ilo mapuane ai fea mga luenga o le ne yaso fa malo mo ave taavale o le taavale la ititi ave taavale o le pasi o le van o le kiliva o le ave loli ya mataavale uma e ave taavale foi o ele ave o ele taavale malo le ne yaso i fea mga luenga sa fenga yai e tu atu tatu o tunu ufi malanga inga ya te utou au ave taavale mala o pasi ya ai manatu tatu por kalame ya wa o lo fa ngala va tu ala lo tato por kalame ya e ala ile tau singo sa ngale mula o tele lungo la o tele tau to na ifo ya fa ilo ilo tato o tele e multa ya tato ave tavale sa ngale mu oe ya sa ngale mu foi ila to lo ilo si o manga lo na winga fa pe ya lo tavale lungo la o tele ilo ala sa ngale mu lo tavale mo e sa ngale mu foi le tavale le te lo fa so ina la o tele saunga le mu ia le vaenga le savalia le awala saunga le mu le talonga le faitaftafa le awale tele ma vaenga uma ia le tulanga le na saunga le mu le tele o tatou ia mai fe au manga luenga sa fenga ia e faisina pisi o le nei fa ngol nei fa yaso le ona nei tatou taito fitu ia malasto nai pe ia o tae o la sosal tatou se fulu lima ia ma le asonga fua le tatou tatou ta'alonga le lakapiliki tatou toa Samoa mana ia vavai atu le tele o le auvaenga le ua i fua le ta'avale le ngata fo'i lea ia o fale ma vaenga o whapena ia whailoa fu le lango nei tatou tamawhanau ia o loo whai masui fai mawe fua o le tātou watunu i wha ngā tama ia manuia le Tapuaiga Samoa pe kapua i le kai kofiku po sulima po lakpiliki ia manatu lava ia fai vai Tapuaiga manuia ia o le afo i le tali mai ia o kako ke polisi au vaenga nana o le wha le kongu aso lewa le sau o le kamai lungo le lungo Facebook o le on sai fai mai le stoi ina sole longo fia ka sa lila ka pison ya na tala na manuia lau Tapuaiga Samoa le fo i fa ngol leva ya so ya se me fo e tua yai ki pil me fo le alu e fo ten nai peli malima e mau kama fo ya walu fale ma futal to ina malom tua e mata pua ile tato man Samoa fa missionary weekend fa ngol leva ya so se i fa ngol va so le ya fa ngol leva ya so Tapuaiga tatou au ia matatal no na ainga alu fo va yaso e alu ia koma ku fa ngol va yaso ia tal no ai fa so atili ile maftanga fa le ainga ia tau to na le sanga le mu ele ngata fo nei Samoa le tau pisa to le sanga le mu au tunu mau tatou pa anga mau mel tatou fa salonga tau to na fo lo tau sanga le mu lo tele ina ia ona e se fa la velave leve nei fai ungol nei yaso ia pe fa lave foi le fai ungol nei fai ungol va yaso tatou tau no manuia te pena la spa ia le li o lo nai ile ai le ai se fa lave e fe ngi mo tatou e nei va nga io o lo fe nga i manai fa la pon nga fa la pop tonga ale SVSG po le Samoa Victim Support Group le fa la to onga le fai to o ngal te min nei le fa nga solo ia pe ia o le o nga le o ngalo ia un mesa o le fa solo ia le o nga mo le me o le sawaina o tina i sawaina so sesia i wai e pe e ka o lo sawaina punga mai luma tina ia o fe o lo fo ngai kamara sawaina ia o fai to o nga ia fa tau ina ita ia la mole mata upule le sawaina ia ta ho foi fa malo to el tama ile tina ya lina ia mala to vaenga le fainga ngai vaenga ia fo so sani foi le fa fitauli fe ngai malta to tunu o le pe ya nei len to fi ko na nafi len to fi el fono le parlamento le komiti mo tanga ta fainga lu ngal malo pisasi le wa to fi el komiti ia pe ona ia foi nei swinga ia malo lava to finga wa yai to fi mai le tu era le malo ia fa malo tu tato por kala mel Suluaulama ia mo la to fo i wa
whaongai na soi fo ma leo lai nei tofinga tāua. Vaenga o tātou malo. Ia mawaenga o mawhapena. Ia o nei vaenga na ngā luele malo. Ia o loo. Ia lisi vaenga le iwa. O loo ilo ele. Lo ia sili whautuanga le mtanga luenga o leo. Ia mō lianga o le tai le tuangat. Nei taimi. O nei vaenga na mta upuna. Ia o loo. Ia nei vai taimi o loo. Tala noai foi. Ia tātou sio manga. Nei vai tau. Ia manai vaenga na ia mta longa. O le whaise tātou malo longa. Ia toi foi mai whaawau tātou por kalame.
Fianga ranga na wa ya tu ya wa fo il fa no fo mali no ne fiafi afa pe lewa tapena e faise tonu e faise na fangu pe ta fau se mea ia tu ala lo alta to por kalame inu lole ava pe ula sau fala au ona au te avelta vale se i tau tu na anel tu ala lo le fa mole alu lo te tafao e te inu ava po le ale me fai tu ta vale fale te ua mai maule me nga le ainga ta vale o le tau le ale ainga fa mo el fa ngo fa au nei vai tau ia a fa le tonu na fa ta mala ta to ia ona tinga ina le ma mo le ainga ia e nei vai nga na ina ta fu le tinga ainga mai o fa il tupe fa il ta vale pe fa le ton a te tu na ta tu nu a tau ave lo ta vale au le inupia ia pe a inul pia au le vel ta vale ia manisi vai nga fa pe na te ona a ona lo po le alto nga ona au al tau ave inal ta vale o le tu alalo le ta to por kalame ia silelo walue alu ta vale la titi na to piki le o to moli fale ia pe te vala au fo lom tua so e moli mai o to piki tu o ia pe a uma ia le na to te mai ka faonga pe uma ka faonga mana ia fasili malo si wale foi nga luel ni vai aso ia o nai tu alalo mol tato atunu ai me sai tato foi ta vale ina ia tu ta vale pe afa pe o le usa o ta fa o inu lava pe o na fo nai tu alalo lava pula oi ia fa misil nei aso inu el fangu ia fa tanga la u limata la ma le suta la fo tau langa la sa lotu pe alu le lotu la sa nai va ngana mole silfiel tatu tunu me mo tino lava ia la penga o le aso la pe lava fa tino ngo fe au manga lueng pola lava le tu e ita e fa ali e fia fusu il fa tino ngo fe au manga luenga ia pe e foi se mewa tau fa no no ai fa tino fe au ia se tala foi au mai mare tau mai foi ni langona le mautonu mal popole mai ngomu fa pena ia tatou to manga i le tua i lava toi mawal tatou mafana ia be singa le nei aso i fe au mga luenga ese sa fenga i tatou ia mapuane la ia te pena le tatou Tapuaiga i le tua nei foi Afiafi tatou Tapuaiga masani i le tula tau le ono ia lewa te pena mai i le sunga i le faife au sunga le fafenga inga ia vilia au talanga tau ili o le EFKS Mission Heights i New Zealand ia o le tatou pulenga manukau i sae le wata pena mai mo le tatou whainga lotu i le nei fo i vaenga o le Afiafi mai mo mai i le sao te pulanga televou whawhianga whaaleanganga o nai vivi inga o le atua ia ta pena whaaleanganga i tatou ia o wale tatou sao Tapuaiga o ta pena mai pe a tali tu lai ono amaya ia wha fo i le tatou pulkala me le Suluaulama
Talofa Samoa mapu mai e fe au mawhaiwa sa whenga ia i lele asu. O maia tātou tapua atu i le atua. Aua le ia te mātou le li ie. Aua le ia te mātou. Ai atu ina atu levi inga i lau suafa. Ono lo walofa ma lau wha maon. Ona whetala i atu leo ia te lātou. Ina o mai ia. Tau lava i tātou. E se mea tuufua. Se tau mapua e te isi. O le talo mo le nganga pa ia. Tātou ifo ma te talo i le atua. Le atua mama nai. Le atua o lanu mangangana. Le atua o ainga. O nuu mamalo. Le atua e ou le kālesia. O mātua o mai o luma whātasi molo watunu o Samoa. I le mai ai o nisi o whi au whanga solo le yasu. Se o mātua mamoli atu le taulanga o le whaafitai lau o fio te mā. E ala le tāpua inga o whaia nei. Pei tai wa e sila fia lo mātua vai ma le mātitiwa whale nganga. O le wafa nau nau atu ai o mātou loto i lau o fio. E ale loa nganga pa ia. Ina ia fio mai. Se ia tautolo ina lo mātou whātauwa. Leo mātou whaia le tāpua inga le whāmaoni e tusa malo finangalo. Mai a mawai sauvi inga. Ma whātuma wina e o le whawawau. Ono Yesu ke riso o mātou te talo atu ai lei. Amen. O le whaitawina o a fionga pa ia lo tātou ali. Maua mai le whainga fau. E vangalia maa rekoro na matau pe ono. A mata le whaitau mai le whaiupe sfulma le lua ma le sfulma le tolu. Ona to e si i leo le whaitau le whaiupe tolu sfulu. Whangata mai le whaiupe tolu sfulma le lua. Whaafonga mai a i le whaitauina o nisi o a fionga pa ia lo tātou ali. O te whaitauina. Ona lātou atu wai lea matala i atu ina ia lātou salamo. E toa telefo i te moni wa lātou tulia. E toa telefo i o e na mamai wa lātou whauina le suau. Ma wha malo lo ina. Wa poto mai la wa apostolo ia Yesu. Wa lātou talatala mai fo ia te ia o mea umana lātou whaia. A toa ma mea na lātou wawawina. Ona whetala i atu leo ia te lātou. Ina o mai ia. Tau lava i tātou. I se mea tuufua. Se i tau mapua e te isi. Wa e tō tele e na whewa i ai. Ua le mawhai i lātou o na ai. Ona lātou atu ai leo na i lātou le waa i le mea tuufua. Whamanuia mai le atua. E le whaitauina o nisi o ana fionga pa ia. Tu mawa tu pea te elevi inga. Leise ia o le whawawau. Whawawau lava. Amen. O le launga le suafa malu o le atua le tama. Le alo ma le anganga pa ia. Amen. Wa maua le matua o le launga mai le evangalia mareko sa whaitauina. Lona matau poe ono. Wa o filfilia le whaupe tolus fumatasi. Whai mamatua au te toe whaitauina. Ona whetalai atu leo ia te lātou. Ina o mai ia. Tau lava o i tātou. I se mea tuufua. Se i tau mapua e te isi. Awa e tō tele e na whewa i ai. Wale mawhaia i lātou o na ai. Manatu o tu o le launga e whapea. Mapu mai e i whi au o le nei asu. Mapu mai e i whi au o le nei asu. I le mai ai o whi au matiu te whanga solo le asu. E mana o mia le mapua e te isi mo sina malolonga.
Ina ia toe whawhawina le malosi. A wale whatinonga o tiute ma whaiva whawau. O se tasi lea tu langa. O lo tu nai mai le whai upu sa whai tawina e tusa ma le tala ma reko. O le tala ma lama lama ma manino. Pei whai ona moli mau nisi lau whai evangalia. O le taimi wa whaliu le lai lona tau wa Afiafi. Ile mai ai o nisi o au matiute e whata alai. Sa whianga Yesu morona au soi kalilai. Ele ngata ona lātou tala iatu le tala le lei. Awa lātou whaatino fo i ngā luenga whaamano loi e mama. A tō ai ma le tō tele na ulu fia i te moni. O ti ute ma whaivaia sa ngafa ma Yesu moro lau so. Ma wasila fia le leia Yesu. Le tūlanga wa iei le maa losi o lo lau so. Ele ngata wale a toa le maa losi wha le tino. A wa whape na foio na mana o mia. Se whasilinga maa losi wha le ngang. Whetala Yesu lo lau so. Peona Yese wa engo le matua. Ina o mai ia. Tau lavo i tātou. E se mea tu ufua. Se i tau mapua e te isi. Holo manino le whetalai ngā Yesu. E lei wala au ilo na au so se i mapu te isi ane. E se no fuanga au le lei ma le mātanga o fie. Pei tai o whetalai Yesu ilo na au so. Mapu te isi ae. E se mea tu ufua. Pei fo na whaima maa sani Yesu e maa futatu ailo na tamaa. E le tatalo. O le mea tu ufua. O whanua wha lau tuafa. Wana o se no fuanga. Tau lava na ona mapu te ese ai mo le maa losi wha fōwina. Ona toe wha wawai leo whi au mawhaiva o le asu. Au lea fo le wha moe moe Yesu moro na uso. Lea vei o le mea tu ufua se no fuanga panga noa. E mawai le file mu. E maafuta atu wai i le atua. O le no fuanga panga noa. Tau o na mapu te isi ane ai mo sina malolonga pupu. A wale sa ilinga o le malosi whawhawina i le tino. Maanganga o le auso. O na toe whawawai leo fi au wha ngā solo le asu. Fōlinga mai o le lava o manino le whātautonga i Yesu. O tai ala mono na uso o mono lātou walawina. I le ngā solonga o fi au mawhaiva o le aso. Ina ia mapu lava i le atua i so se taim. Maua vea i le mapu te isia i fi au. O se taimi panga noa le ma futa atua i le tangata whātua tua i le atua. E toe maua le malosi whawhawina. Le ngata i le tino ma le mawhawhau. E sili le malosi whaleanganga. Ina ia toe tapena ai mo le whawawina o whaiva ma whi au whanga solo. O le walawina. O le awaenga o le tala ma reko. Lo ma whaio na tangia mai ai. O le atua. O ia o le whapo ngai o le tātou wola. Ma lo tātou malosi umalava. Samoa e malau whafafonga le leia Afiafi. Ua loa le tala le leia i eskeriso lo loto i whale. O le mapua e te isi mai fi au mawhaiva o le aso se i whaisi na malolonga. O tātou taimi panga noa ia wa whaavanoina mo le atua. O se tasi o taimi whaatulanga ina o pito tā ua. I fuafuanga poto ma fuafuanga tūtuma maua le atua. Mo na tangata whātua tua. Ina ia whātua mawina pele malosi. Whāwhawina wā whaiva matiute. Whāuau. E peona whata oto Yesu le tai ala mōro nau so. O se whiau whamanatu fo leo le tana le lei a Yesu Keriso. Mo i tātou. O le walawina Yesu oro nau so. Ina ia mapu te isia ai le mea tu fua mo sina malolonga.
O lea fo ilo na walawina o i tātou uma. E fi au whanga solo le yasu. Le ngata se taimi panga noa tātou te mamoli ai le whaafitai le atua. E lea e manuia o whaiva o le yasu. Ao se taimi panga noa tātou te mapu te ise e ai lona file mu. A wale to e sa ilia o le malosi whafowina. E sa uni matapena ai fi au o le aso fau. Yo e Samoa e. A le fesili whaatupu manatu o le tala lele. Ina ia toi liu le tofa. Po sa o le no fuanga lo tātou mapu te ise e ai i le umai o fi au o le aso. Whamata, pele o le tasi le nei whapongai o le tele o mau whawhita auli wat tupu. Ina wata i tai se ina i tātou. I le mau iu leo tau wala au mai a le alii o le lalolangi malo na matangofie. Ua whainga tae o na tātou langona ina. Le wala au alofa mai o Iesu Keriso. Ina o mai ia, tau lava o i tātou, i se mea tōfua, se i tō mapua e te isi. O Iesu Keriso, o ia le atoanga ma le taunuunga o mea o malawa. Sa ti ngalawa le tele o mai u leo tau whaleanga ma le whai o tangata le talitonu. Ae sa le avea lea matulanga. E wao ia ilo na taimi panga noe ma futa tuai ilo na tama. Sa o lawa ilunga le sa tauro au tau wai o ia. O ia whape atu. Lo utama ai. Ie wha mangalo i nātu ia te i lātou. Wa lātou le iloa le mea wa lātou whaia. O lona maliu sa ia toe tu manu malo mai le aso tolu. Pe lea o le moli mawala ea lea. O tātou tio te mawhaiwa whau wau. I talati o le leiola. Wawa umalawa na tapena le atua le malo longa sili. Maulana au whaatua tua ilo na malo e whababau. Manuia whainga malo longa Samoa. Ono Yesu Keriso. Amen. Le tātou pese atu i le atua i le pese se lau tolu sfuma le vatu. Samoa.
tātou talusanga, tātou ifo matatalo I le atua. Awa le ia tei mātou le vi inga le li ie. Awa le ia tei mātou. Aia mātou vi ia mawhaane ne ina lo suafa mamalu malau silisili esu. Awa e te tau na mātou avi ia lawa fio e tangata uma o le lalo lang. Awa e matau tia maofofongia o ngā luenga mamana. E peo na mātou muli mawina I lea taimi ma le asu. Whapeifo na mātou muli mawina I le umai o nisi o whi au ma so se wha muenga. Sa whi ngai mo lo watinu o Samoa mo le tangata ma le lalolangi a toa ni le yasu. Wa fau mai le pongisa a o lo walofa o lo tu mau pe ilunga ia Samoa mo na tangata. Mai lava I maunga te tele se ia o lava I se au pito I titi. Whawhitai o na wafionga pa ia o mawhai o na whailoa mai ai le tala le lei e winga I lawa fio ma lau malo. A wafionga pa ia wa ia whata oto ta iala e le ngā solonga o whi au mati uti al tangata whatua tua. Ina ia amata I lawa fio a mapufo I lawa fio ina wa uma ngā luenga o le asu. Whawhitai lo nganga pa ia lo mātu fisoasuan sili. Lo nganga pa ia sa ia tautolo ina le soifua ngā lulue lo wāti nuu. Wa e manui ai whaivone le yasu. O le whawhitai sili sili e ala le whaolotanga na saunia Yesu Keriso. Le ia whamangalo ina o mātu tangata ma le lalolangi ang sala. Ia tu mau pe ila o fio le vi inga le isi ia o le whapavau. Le atua o mia tō nue o lau o fio tonu ma whaamaoni au whaamasinonga I lo mātou wola I le aso ma teimi uma. I le mapu mai o tangata mai fi au o le aso mātou te langona ina le whātau vai o luma. Wa mātou te tali tonu ma mātou mautinoa. Sa le ato toa le whatinonga o mātou whaiva matiute sa whenga ia I le aso. O la mātou te talo a whai o le ato toa le whatinonga o whiau o le aso. A si au unanga fo au tangata o leo ngatasi malau finangalo pa ia. Ave ia le whaolotanga na tapena ina Yesu Keriso. Le ia whaamanga le lai o mātu tangata. Le atua mamanae. O lau o fio e malia e mana ongalo watu nuu mo mātu tangata I mele lei umalava. O mātu te talo lau o fio ma le loto whaamau lalo. Ina ia lo whangia lau o fio lo watu nuu o Samoa ma ona tangata. Alo whangia lau o fio no taitai whale malo. Taitai whale kālesia. O nuu ma inga. Whaululunga o pisinisi ma so se whala potpitonga. Whapea tangata lau tele se o lawa I alo ma whanau laiti. Alo whangia ta māma tina ma tutua o lo watunu. Alo whangia I la tau te tonu o ai o sulfa inga. So se maota ngase o lawa I te tonu o whale pui pui. Tau lawa lia mapu I lau o fio e teimi panganoa. E mawai lau file mu. Ao se teimi whata oto tō whanga ma tō whalo watunu mo mātou malolo. Ia malutia peo au alofa le soifua ma le ola o tangata. Ma wale malosi whafowina. A wale toe amatali o tiute ma so se whamuenga o le asofou. A le manuia ma le file mu o lawa fio le atua le tamba. Le alofa sili ese o Yesu Keriso le limo lo mātou whaola. Ma le maftanga le mawai ma lawa fio a nganga pa iai. E lunga leo Samoa mo na tangata. Lunga le lalolangi a toa ma lau ngā luenga fuafua. A matatu leise ia o le whapavau lava. Amen.
so o le vasa sa e aloina e lolo to le moana sa e whango taina o lo nau se ai mo le tapua inga nangona lou vai wa e tinga ina malingi o loi mata wa e toe mana tua ina na yo matua malela ua tapua inga e te musu e fo ia tu Fanua e asa le whaiva Upu ale atu nuku whili I le tai se ngā wapa E poto o le tautai e se se lana atu I ama o lu I tauna E iloa I le tautai mata pala E whaamalosi ma whaatamatane a e a whātia awalawa e te pole vale o Yesu o le matai o le matangi ma le ngatai whale o Yesu o le matai Fitalai awalava te atu vale Tautai a e Le pai o le foi a e makui le to'o Ua whaamalo Le ve'e pole a uanga Samoa sa ilimalo O le nei o langa o tau sini o ngā E whai o ngā luenga a o ngā o tama whanau O loo whinau I ta alonga A o e alo whaiva wa e ngapatia O ai ngā manu ma e kale sia o tuki mai ale muli papanga Ina ia e male manuia
lewa so faule fe awale tua ma lau whaafonga tutoa. Ia manatu foi uno foilo ile fe au taulongo le talelei ile tāpenanga le tātou tofine foi vaenga le Afiafi. Ia whaalewa ile nganga whaaftaitele ile sunga le whaafengainga ia vilia au talanga tauilili. Ia mo le tātou Tapuaiga ile nei foi vaenga le Afiafi. Whaaftaitele ile usunga ile whaafengainga tāpenanga matangofie. Ma lo tāpena whaaftai sauni. Ma lo talo whaaftai mo le fe au le talelei. Ua taulonga ele tātou atunu ule nei foi vaenga le Afiafi. Mātou talo ia maua pea le tumu pea le utu whalenganga a wale wala uina ngā lue ngā le tua ia maua foi le soifua lau le lei ia wala wa tiute ese ua wala uina ai ma whao ngā ia le soifua le nei wai tau uni foi tapua inga le sunga le whale tua ia wha pea foi le no whaalo ma lo lava mo le tapua inga i le nei foi vaenga le Afiafi le wha pea foi ona wha leo le ngā whaaftai le tātou i ka le sia e whakasai Mission Height i rona o tele wha malo le kalesia langulangu le Tapuaiga le Afiafi ia whai hul sao i tātou whai ngā lotu e peona ia i ne yaso wha malo atu la o tele le kalesia mai ai se o matua ia se i o lava i se o i titi ia wha pe whoina wha malo le Tapuaiga le tuina ia maleo whai ngā luenga ma o latu whalitua i le nofo e kalesia i le tātou tā ngā luenga i manukau ia au kau sai man kau sifo fa malo atu ia te tau tua ile ngā luenga le tua malo lava mo ngā luenga le ia lo fatu ile usunga le tofi ma le fale tua ma le no falo alo fetele atu tātou por kalame o le Suluaulama ai manatu le o te pena mai na ia tātou whaasara launga ma whaasisilanga whalau i tele ia o le afafonga ia le tātou atunu. Employment opportunity. CCCS is inviting applications from qualified individuals for the following position. Position Chief Accountant. Salary will be commensurate with experience and qualifications. Type contract is for 3 years renewable. Location CCCS Central Office, Tamalingi. Closing date 4 p.m. Monday 31st October 2022. Job profile. The appointee will come under the direction of the church treasurer. Chief accountant performs the general accounting and financial statements reporting of the church. He or she ensures that the church produces timely, accurate accounting data and financial reports, as well as complies with CCCS policy, public accounting standards and government status. Requirement: must be CA or CPA or partly qualified with a degree majoring in accounting, 3 to 7 years relevant experience of which the other is of supervisory role, excellent knowledge of accounting software such Xero and Attaché is essential, must be computer literate and experienced in Microsoft applications, experience in church accounting, non-profit is essential, must be neat, well organized and able to meet deadlines. Understanding and respect of accounting body code of ethics is essential. Job description can be uplifted from the General Secretary's office at the John Williams Building, Tamalingi. All applicants need to provide verified copies of qualifications and up-to-date CV, 3 respected referees with genuine contact information and a letter from your church minister. Please mark all applications, chief accountant and address to the General Secretary, Congregational Christian Church Samoa, 5th floor, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Reverend Vavato Tofao, General Secretary, CCCS. Office of the General Secretary, Employment opportunity. CCCS is inviting applications from qualified individuals for the following position. Position Internal Auditor. Salary will be commensurate with experience and qualifications. Type contract is for 3 years renewable. Location CCCS Central Office, Tamalingi. Closing date 4 p.m. Monday 31st October 2022. Job profile. The appointee will come under the direction of the Church General Secretary. The Internal Auditor ensures that the effective system of internal control is in place and complied with at all times, and to advise on policy and/or procedure changes as appropriate.
He or she ensures to identify risks and suggest risk management actions and to examine and evaluate systems and activities in the CCCS Central Office. Requirements: must be CA or CPA or partly qualified with a degree majoring in accounting. 3 to 7 years relevant experience of which the other is of supervisory role. Excellent knowledge of accounting software such as Xero and Attaché is essential. Must be computer literate and experienced in Microsoft applications. Experience in church accounting, non-profit is essential. Must be neat, well organized and able to meet deadlines. Understanding and respect of accounting body code of ethics is essential. Job descriptions can be uplifted from the General Secretary's office at the John Williams Building, Tamalingi. All applicants need to provide verified copies of qualifications and an up-to-date CV, 3 respected referees with genuine contact information, and a letter from your church minister. Please mark all applications internal auditor and address to the General Secretary, Congregational Christian Church Samoa, 5th floor, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Reverend Wavato Taufao, General Secretary, CCCS. Employment opportunity. CCCS is inviting applications from qualified individuals for the following position. Position Chief Accountant. Salary will be commensurate with experience and qualifications. Type contract is for 3 years renewable. Location CCCS Central Office, Tamalingi. Closing date 4 p.m. Monday 31st October 2022. Job profile. The appointee will come under the direction of the church treasurer. Chief accountant performs the general accounting and financial statements reporting of the church. He or she ensures that the church produces timely, accurate accounting data and financial reports, as well as complies with CCCS policy, public accounting standards and government status. Requirement: must be CA or CPA or partly qualified with a degree majoring in accounting. 3 to 7 years relevant experience of which the other is of supervisory role. Excellent knowledge of accounting software such as Xero and Attaché is essential. Must be computer literate and experienced in Microsoft applications. Experience in church accounting, non-profit is essential. Must be neat, well organized and able to meet deadlines. Understanding and respect of accounting body code of ethics is essential. Job description can be uplifted from the General Secretary's office at the John Williams Building, Tamalingi. All applicants need to provide verified copies of qualifications and up-to-date CV, 3 respected referees with genuine contact information and a letter from your church minister. Please mark all applications, chief accountant and address to the General Secretary, Congregational Christian Church Samoa, 5th floor, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Reverend Wavato Taufao, General Secretary, CCCS. Office of the General Secretary, Employment opportunity. CCCS is inviting applications from qualified individuals for the following position. Position Internal Auditor. Salary will be commensurate with experience and qualifications. Type contract is for 3 years renewable. Location CCCS Central Office, Tamalingi. Closing date 4 p.m. Monday 31st October 2022. Job profile. The appointee will come under the direction of the Church General Secretary. The internal auditor ensures that the effective system of internal control is in place and complied with at all times, and to advise on policy and/or procedure changes as appropriate. He or she ensures to identify risks and suggest risk management actions and to examine and evaluate systems and activities in the CCCS Central Office. Requirements: must be CA or CPA or partly qualified with a degree majoring in accounting. 3 to 7 years relevant experience of which the other is of supervisory role. Excellent knowledge of accounting software such as Xero
An attaché is essential, must be computer literate and experienced in Microsoft applications. Experience in church accounting, non-profit is essential, must be neat, well organized and able to meet deadlines. Understanding and respect of accounting body code of ethics is essential. Job descriptions can be uplifted from the General Secretary's office at the John Williams Building, Tamalingi. All applicants need to provide verified copies of qualifications and an up-to-date CV, 3 respected referees with genuine contact information, and a letter from your church minister. Please mark all applications internal auditor and address to the General Secretary, Congregational Christian Church Samoa, 5th floor, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Reverend Wawata Taufau, General Secretary, CCCS. Silanga na mafasalong falau tele wa maua fo il tatou por kala meli ne va ngola fiafi ia ole unanga level na lau EFKS TV e sau fasalonga sau faalinga ia o mai tatou tanom fasoa e tau tua tua i lau EFKS TV o famanu yang ole soifua o le maliu va ngom fa pena ia o tau tua na lau onisi na o tau tua ma unanga a lau EFKS TV e fa malo atu ile sunga ile whawhenga inga ia rua mnuwae mal whaltua ia whamalo atu fo ile sunga ia wafusuanga mal whaltua ia whale atoa ia whamalo atu fo ile sunga ile ia ailani ia male whaletua ia te mukisa whamalo fo ile sunga ia whato ia malele mal whaltua ia rita ma ua mal tatou por kala milne fiafi ia malo lava ngā lulu ilne yaso fe au mga luenga pe fa pe ma o mal tatou fa longa fa malo watu tatou por kala mele Suluaulama ya tau ila to uma fa longa la to was fa na ule so la to was soifua fa manu yanga mal tatou por kala mele Suluaulama manu ya tele to was soifua sanga fa manu ya le tua ile aulia mai yo le soifua ile so o pel malosi ya ma wale file mo le li ya wala watu te ma faiva o to fia ile soifua maleola fa moi foi so fa moi nga ile nga tole ne yaso ya fa pe foi la nga tu fa ungol ne va yaso ya mo le nga ngole tua i lo fa moi o lo ta pena ya o la to foi wat foi fa ma fa nanga ta to por kalame ya pe fa pe wa fe o in fa no ngal ne va ngole fa por ne va chau sanga fa ma fa na pe le nga ngole tua ile ya fa no ngal ne va chau aole fa solongo ta to por kalame ne va ngole fiafi Afiafi le sfaraile so fa o november lua tale tu la fitu tatou Samoa tau longo o le tale vei fanua mai la fitu i Ausitalia afa le tu la valu o le tatou soale pule e pe ona masani ai ia ona fa iwa tu fo ile o tatou por kalame i se ata tifanga o te pena ia ila o EFKS TV lango il tatou fale lo malosi o le PSL ima fa mai fo le unanga lo EFKS TV ile nei fo ia so fa raile inga luenga tau fai o le nei fo i va yaso au mai le nganga o le tua i to fa sa ngole nei yaso ia malo fo i malona mana ia momoli atu lo to so fu mal tato wola au li atu le aso to na ia ta au fa ngole va yaso ia te pena fa le nganga tu i tato ile te pena ina lo na so pa ia o lu mana nei ia o ato e lava singa le ne tau fiafi tu alalo lava tatou por kalame tu nalo songa le mu ia e ta fa kerisiano ia ma e fai o tiu te fa kerisiano ina ia tau no manu ia fa mga luenga le aso o tatou heat free al Samoa nesto loto so mai el tatou por kalame ia tatou to fa i te fa peneis te mi luma lo fatu tatou por kalame el Suluaulama mal fa malo tele fa mga luenga le aso manuela o Tapuaiga tama fa na ole tunu ola ye ta longo le fa ngol ne va yaso manuia foi fa sau ngol alo tol tatou tunu to fa so ifua
Love Samuel of Faso Sangole Nato Lasso, more for time tato say massa and the Samoa National Hit 3. Then the say number of features for Liman Day, Fatasi my family Malon Malo, a Waseki no tato ma. Aufanga solo seki no tato ma, Famanata Masanya Vanoni, Fena eta Alumayama sa Ilimaya so lucky. I'm a normal more straight, Jolo numero sao, box, Jolo numero lucky so si Fatulangaina. Front bear, lua numero sao le pitoi luma, back bear, numero sao lua le pitoi tua, lucky one, numero tasi le pitoi luma, malegombo, numero lucky tolu so si Fatulangaina, Afiafi male straight. Ele now mai ana seki na tato ma, pasau ni fsa peni ma se pepa, fa mau ina e tato numero lucky manuel mate. Tato numero mua ole numero uno. Our first winning number is number 6. Tato numero lua ole numero valu. Our second winning number is number 8. El tato numero muli ole numero 5. And our third winning number is number 5. Tofa fonga meio numero lucky nei, numero 1, numero valu, male numero 5. 1, valu, 5. Ile nasa mol fa wina na lo se ile nei aso man gitile ina fo fonga tsoe to fa soifua.